امنا بیرانینا یکم خواندنا رژیم اسد مجیان که مدار باز کرد سالک سر در باز بود و در قد از خازن چند شتا بیجم بری هر چتی خواندنا رژیم اسد پیروز به تبایی گلی سوری تبایی پیکاتی به و براستی اوا بویره کی ام کارم یک بویره هری گرینگه هری اساسیه در تاریخ سوریه هم دم دام جبرکو لپیشی آواکرنا سوریه کی نه بدکه رژیم بعث دوان 10 سال داوی دا سوریه نفت تاری دا هشت بو هیرو گلی سوریه جبه تاری خلاص دبه هلبتن رخوندنا رژیم بعث به بری ساله که به روجه دهاتا چه کرن لبالی هم تکانم بیجن که تبایی گلی سوریه به تبایی پیکاتی خواه به 10 سالان انجام اوه تکوشینه دا او رژیم هاتا رو خواندن هر کسی تیده جی گرد به تیبت دوا سالین داوی داج 2011 و وربا به دسپیکا شورش سوریه را اپی واجه که برنگی دسپیکر دبه پی واجوی دا تبایی گلین سوریه به تبایی پیکاتی خواتی دا جی گرتن برکو هلوستا گلی سوریه هلوستا که وستا به اصرار بو به سالام سر دوام کرد دا انجام دا جی اف رجیما هات رو خواندن لبری هم تخوازن بی بیجن رو خواندن رجیما بعث رجیما اسد گاوا یکم مجی شورشیه كيف خوشين قال سوريا تمام نابك وحطات تبايي هدفين أرماجين إيش ورشة سوريا بيكور قال سوريا قافكو ده 2011 ده دجي رجيم أسد رابو هدف خانتنا كوخج ديكتاتورة خلاص بكي هدف خاب بكر رجيم كينو أبا بكي رجيم بكره آزادي بينه جبر ويجي جبوكو شورش تمام ببه وقال سوريا بقى هدف أخذ طب بيوسته أرماجي شورش تفضل بيكورن رجيم بعث رجيم ديكتاتور بو لشنو نظامكي تشاركي تعددي كنت هذا حركة سيدا جي بقى بيوسته ورا باكر بيرنجي شورش بسرد كده رجيم بعث رجيم حزب الحاكم بو حزب الأوحد بو لشنو نظامك كنت تبعي هزين سياسي سوريا إيه تبعي بيكاتيان كنت جي خبرن أوانا جي ده برلمان ده حكومة ده تبعي ميكانيزم إيه اقتدار ده إيه سلطة ده كجي خبرن أنجا بيرنجي كو سوريا بربا بيشروجا كو جلي سوريا خازه بيدهره جبروه ده هين قالك كار بيشي ما هي يجبو كم قانون بشورشي بسرخين بداوي بكن ام جرك جبير نكنكو قال الدنيا جي جواكنا بدولتي جي او جي هيرو برخاندنا رجيم اسد كيف خوشن او انا جي شانسك دانا سوريا شانسك دانا قال سوريا جبوكو سوريا جي خوي حق كري نابر جواك نبدولتي دا بقري دهرما رجلات نابين دا بقري جبونا به هر کس هيرو هود ده بتيبت دوستي قالي سوريا تخازن كود قالك چه بيوستي كيت پیشکش بکن جبونا كام كابن غاوان بابجن لبله ام به باش زانن کی اكو ويب سرخينه اكو بين سوريا ديكبر اوا كينو بيواجاي كينو وسوريا رابع سر نجي خوا جي خوي حق كريد ناب رجلاتنا نابين داد ناب جواك ناب دولتي بقري أواجي هالوستين جالي سوريا بخونه جفا ما هندرة داخلية إجبار بياكي صارت شوني وكي باشاغانا قافكو بيواجويا رخاندنا رجيم أسد دست بكري ما وكي هذا سوريا ديمقراطيك دبي دميدا كاري يكم كمكري
جبوك سوريا استقرار ولا شيء كرن جبوك أم بربع شهر سريع كي كانوا بهرن كاري يكمل مكريكو أم ب ريفابريا سوريا النهضة كوا شغل جرت قلت إدارة عمليات قيادة معركة إيراد العدوان كوا بيواجه نو دست بيكري در خاندان رژیم دا امواره کتن تیکلی مواره تیکلی خواهش دست جبونا کو پفچین چه نبه جبو کو استقرار هبه جبو کو نوبرما دا تنسیق هبه جبو کو امکانون پیک و اف سوریا نه هبدر آوا بکن و هین بیتر رش بر بخرابی دا نره دوی انجام دان د انجام و هولدان که هات نکرن و هر وطن آواجی با آریکاری دوست من در دولتی هات نکرن دوی انجام داد هفتتین چه بون و ده انجام داد رکافتنا دهی آزار پیکات اتفاقات دهی آزار پیکات و اول در نکرد دو چرچبه اتفاقات دهی آزار دا امل خباتی که دمشینه بالتأكيد أمكان بيجين كي اتفاقات دهي آزاره وبنجهك جبونا سوريا نهبه ام دبنين كي هرچی قصد کو اطاره کی گشتی به اطاره کی عام به لبلد رجازين كنت بيت فقط بيك هاتنا أواد شيء ديروكية وجبونا سوريا بشروجة بنجي خورد بكش بربيجي أمش حركة بتر بدا جريداينا يروح حركة جباكنا الدولة تيجي وقال لك هيزن إيه هرمجي وتباي سوريجي بيت فقط بشكيرة جرادكن دستك دكن ليش إيه حركة بتر أم بيكاتين إيه باكروجات سوريا أم هيزن سوريا ديمقراطيك ريبابريا خسر أمش حركة بتر بي ملتزمة جبرك أمتى زاني كي أبا وسوريا ببه بشروجة كي هري باش أبا دمك خبات تينا كرن أم كارم بيجن إن يانجي قال لك أخافتن تينا كرن تحديات هنا يعني سوريا نش حرب دركتية نش شر دركتية ويجي ريسكي الشر يجي أم بيجن ما ترسين شر هين هنا خلاص نبونا تحديات دوام دكن قال لك كسي كود دسبيكي وسا أستنجي تشيد كرن هر هبوند هندر داجي دربا داجي أم در هن سوريا دهين زمان إيه توج خطاب الكراهية هين دوام دكن كسي كود شارع سرينا خازن هندر سوريا داجي هنا ودربا جي هنا أبواج الزان إيه كود خازن في بواجي أستن بكن أوانا جي هنا إيه كود ناخذ سوريا استقرار تيدا تشيبه أشتي تيدا تشيبه قال لك دربا وهندر لبرغمي جيش أم إصرار دكن كو غافر نابتن أم إصرار دكن بيش كتن ورن شيكل زحمت بيجي ورن كن دو چرچه بده أم تكارم بيجن باريكاري دوستي ما قال لك كسي كو بشكيري دكين جي هنا دسري دا تحالف ناب دولتي ديجي داعش قال لك دوستي ما ديتر دوستي ما منطقة تباي قال لي كرد بارشي ديتر تباين بيكاتين اي منطقي قال لك بشكيري بيدكن ام تقارن بيجن كي اريد يعني اب بيواجوز احمد مشي لي ام دمشن رانا واسدي هر بشكاتن تيشيكر نا بري قال لك اسمع رغد كم كشنا كور ما تشي بشكاتن شيكريه ياجي تي اخفتن شتات بيجن اب اتفاقات داوي خاص سري صالح بو كسري صالح هات تشبو قال لك ايش بيجي برسكن أزمري جون بيجي قبل كما أبي اتفاقي مذاكر ما نقول تبوي داوي صار بقدر لا شيء قصة اتفاق نكريه أرما قلت كي أما هول بدن كود حتى داوي صار بيكوري لهول داني ما دوام دكن أمهم كي غافرنا بيتن غاف بيش كبن كو دبي حتى داوي صار و پیواجه پیشما پیشکتن ورن چیکرن. آمیم آوا کو پیشکتن ورن چیکرش بو کام کان بن دوام بکن. بسکری کی سوری نوسا بسکری کی کو دندری چند مقدار ورن چاره سر کرن. آمیم مش چیبه. ام بمشن. و ام خطا کی راست بمشن. اشتهیرو کشتی کو تکرن ابا. جبوش گرگ هر کس زنه بکی ام دمشن. ام نسکینه. نا لسر راگاندن جیبینه وسا فکری داد. ام نکارن بس
تفاصيل ايه مفاوضات او بين الزمان ونر راس يجي لبلد ام تقارن او بيجي خطي كم تيدا دمشن ام سرون باخن نعم تقارن بيجي كيرو اوكي يعني بيشكتنا كي بيشكتنا تشيكرن هناك مجاري ما اساسيها بون حركسي على قدرت مجاري عسكري دوسي عسكري دوسي امني ابا مجاري مهما دولتي جيرانجي على قدر ذكن او نجيب ما وكي بوخ وكي مشكله كي دبينا دفا مجاران دا اسكان بيجن بيشكتن شي بيه ايرو ايدي دولتي الجيران وكي بر نل دجينا وكي بر بوس بشكل كي توجو ندجينا هبونا قصد ناكن سبب الشر شهر سريد خازن دو چرشبه اتفاق دهي آزار دا شهر سريد خازن امجي شهر سريد آمدنه برای امتکارم بیجن یعنی نیرنی دولتی جران دا جی گوهرتن تینه چیکرن افجا وکی پیشکتنه که تحسبین و ام دخازن هر کس به پیواجوه دستک بکی ما لسر چرچوبا کی کچوا هیزن قصده هیزن آسایشه دندری دولت سوریه نهدا دو وزارت پاراستنه دا وزارت هندرین دا چوا کو جی خواب بگرن مرسر چرچوبا کی گشتیل هب دکریه لبالی گلک تفاصیل هنه اف تفاصيلنا انها هياتي مسر نقاش دكن ام هي دكن هي صار يعني بري كم تيك مثال كنو كان بن مزجينات بدن قال لي سوري كان تيبات دوا دوسين لشكري دا دوسين ابلكاري دا ركبتنا كي تشي بكن هبطنا كي تشي بكن قال لي سوري رجي راجين اعلان بكن بس بارت كما ابا بيت ابا بيت قافكي اي جرين وتبي قال لي سوريجي على قدردك هل بتن مجارين ايه قال لك مجاري دي قال لي ما على قدرتك مجاري ما نتن مجاري لشكري ومجاري ايه امنينا ايه ابلكارينا مجاري ما اداري هنا ايه سياسي هنا مجاري قال لي كرد على قدرتك هنا وانا دجيت سربانجي هفتن تين الشكر لبلد زمان جرد به ام بیاری داد خواهد از بیاری خواهد چند شتا بیجم مجاری اداری دا مجاری که گلی رجلاتی یعنی باکر رجلاتی سوری گی علاقه دار دکن پیکاتین لبهری ما علاقه دار دکن منك مجاری اداری هنه مجاری که رقی علاقه دار دکن دیرزوری علاقه دار دکن خلکی گلی حسکی علاقه دار دکن هنه ام دخوازین کی دوا هفتری ما اب شامیرا پیش روجا با محافظانا خلکی محافظه بخواه بیلی بکن نکوره پرد کرن و ام دخوازین کی وش بو به خبات کرن کو اب محافظانا بخواه خریبا ببن کش در بدنه و ریبا نبه اب 10 سالن تکشینک دارن مشاتنه لدیجی داعش قالك فدكري مازن هات نكرنا ايش حقي خلكي و محافظان هنك بخوخه كانوا من محافظه خبره بابا مجرد كلها مركزيه بحث كنا لا مركزيه وكو حكس خخره بابا واسبارت كم باجي تشتكي حقه وحق حركسيه كل بو خباتك وريكنا جبونا به دبا في واجه بيشي مدى جبونا كو ام كان د ملف اداري دا د ملف چاره سری سیاسی دا که پیشکتنه که چیکن اما بريكو ام بشاميرا هفتنا پیش خینن اما ب إدنا خوا بخلقي منطقي را بخلقي رقي را بخلقي ديرازوري را بخلقي اي حسكي را بخلقي كوباني را بخلقي بي منطقة خور اما بهبدر اما خباتك دا خورتر بمشين ام جرك خلقي منطقة جرك خواستكي خوب خازه چد خازه نا نقاشك اوت يكرن مركزي ولا مركزي او خلقي منطقة بيلي بكي مركزية تتخازن لا مركزية تتخازن برويج اما دوا في واجه پیشي مدا خباتك بيرنگي خورد ماشينن ب نونرين اي نونرين كسايتين اي هريمه گشكيرا شبو كام كرم دنگي خب شكل خورد بگين هر کسی واز بارت كون بردا جوه پیشکتنه که ورد شکر مجارمه اد كرديه مجاري كي تيبت بقلي كرد مجاري قوميه حقوق ما في قومنا اواجي دم كدريج د بيواجيه سوريا اسد ده ابهاتو بانكار كرن يروش حقي قال لي كرد هيك ما في خبستينه ما دي اتفاقات ده ازار ده ما ده تيبت بو بهب ما ده تيبت بو بهاتو كرن او نكتي اعلان دستوري
اوا باتفاق دهی آزار اعلان سوری ولدن ناکوکه اوه ور سراس کرن گلی کرد و ما فی خود اندری دستور سوریه نده و بسوکر بکه نه تنه گلی کرد توایی پیکاتی نی سوری توایی گجرت من اقلیت توایی پیکاتی هر کس نه تنه ای قومی ای دینی جی هر کس دروزی جی علوی جی اسماعیلی جی ترکمن جی هر کس گرک یعنی دندری دستوری سوریه دا جی خو هبه اواجی ماده کی اساسیه اتفاق دهی آزار گرک پیکورش برکو الان دستوری بره ناکوکه بو وجه خباتک ایواره مشادن بو وجه اما خباتک بکن جبر به امکارم بیجن کی با مرحله پیشی ما حالا که دواب به شامرا مفاوضاتنا هناك مجاري وكي مجاري عسكريه ولا كريده من كشكاتنا شي بكن جبونك كاسي كنت خاضي شر بكن كاسي كو شر دخازم اما وانا بالا دقيم كاسي كو خطاب الكرايه بكارتين كاسي كنت خازن خلكي بردي كاسي كو شر فايده دكن اما وقت بواجه پیشی ود امر وارد درخینن دوندری سوریه دجی گله کسی کو به گرانی حرکت دکن هنه گله کسی کو ناخذ شروره کردن گله کسی خازن کو سیاست و مسئله ور اشاره سر کردن دیالوگ چ ور اشاره سر کردن هنه دوندری شام دجی هنه و جمع مجید با کروجات سوریه هنه و دوست مجی هنه برای امر به بالا درخینن حالا که امر و خباتی خابد مشاندن بلکی زحمت به بلکی دریج بکه بس ایوار مشاندن حالا که نجی بقال منطقه رج بو کم کار موافق مسوکر بکن و خباتی که مزور مشاندن بکشتی از کانم بیجم ام باکر اجرات سوریه به پیواجرم تکون مرحله کنه اگل گورتن وارن چیکرن به مجار انتگراسیون دا دم جمع به دولت سوریه را شاید به ودا گریدای البته گلک چتی وارن گوهرتن دریو بره خسر دجی گلش وارن گوهرتن د سازین سیاسی دجی وارن گوهرتن رولی هر سازی که جواره گوهرتن و هم دکارم بیجن افرسته که مزنه جبونا ما افرسته که مزنه جبو توایی پیکاتین با کروجلاتی سوری جبو توایی پارتین سیاسی با کروجلاتی سوری دا که کانه بین مراجعه که خورد کانه بدن مشاندن و هم کارم حمله که دام مستر بکن همه چیزی کنه هم پی دیده تنه رخ نکرن گازنج بوه هنه سربیاتی کنه بحث تکن هنه و هم کارم دندری وی پیواجوه دا و پیواجوی گوهرتن دا جنوا آواکرن دا جنوا آواکرن با کروجلاتی سوریه د شرشفا خواه نه دا اما کارم گیش کی دفاع که مثلا حمی در باز کن ام کارم بن و حرمه بکن میناک جبو تبایی محافظه دینی سوریه د داوی دا جبونا بیران دهان آواکرن مسجد از قازم با اخفن و ساخفتنی خواه بقدینم براستی 17 سالن یعنی مسجد مجلس سوريا الديمقراطية خباتي كي مازن دا مشاندن مسألة دم كي كنت دا لسوريا شر الطائفي هبو عنصري هبو حتى الشر هبدا ذكر دم داعش زيروا خد ابو يرش زيروا دابو دم كنت دا سوريا دا عقلنا ما ابو عقلك هبشنا ما ابو دم دا مجلس سوريا الديمقراطية هتا فاكرن بخطابه كينو بسياسته كينو وامكان بيجن رولك خوي مازن ليست سربي اساسي خاص كونك استقرارك هبه اگر هيروك استقرارك هي خطك ايك وخطك يعني خطك الراس سياسات هاتي مشاندن وسوريا تام قران ابو دورا مجلس سوريا الديمقراطية هرتي ذهبوا دفا بيواجهوا انه ده هلبتن بشتي 10 سالان سر تجربه كو 10 سالان هاتي مشاندن ايكو مساله جرتي يرام كلام في واجهه كنو ام في باوردانا و دفا مرحله نو داجي مساله دا خورتر ايرولي قبليزه برد دما معارضه بو دما رجيم اسد بو كاركي مساله جبونا كو معارضه كوم بكي وكان بيت خطك در خطك يقول ديجي رجيم اسد درخين بمشينها بو هيرو ام كتنا اميرو سوري افادك دعوة كرنا سوريا النهضة ودولة مسجد ده مستر هبة تايبات مسجد مجلسك سوريا نتن بكروجات سوريا نتن في كاتب منطقة تمثيل دكي مسجد كاره
tevayî pêkhatên ê tevayî Sûriyê kane kom bike ser hevde. Hîro hêza yekem a yekane ku dikare be tevayî pêkhatên ê Sûriyê çi Duruzî bin, çi Elewî dibin, çi Hindirî Sûriyê dibin, çi Sunnî dibin, çi hemî pêkhatî dibin ê karma tê de rol birîze kar bike û projeyekî netewî jê derkirî di çerçeva avakirina Sûriyekî da mesele ye. Mesele vir de kanalekî mezin birîze. Ji bo vê jî em di hêza Sûriya Demokratîk da çi proje mesele ê netewî hene, ê wetanî hene, em jê re wekî berê em çawa jê re pêşkêr bûn. Me jê re piştgirî em ê birwa jê re piştgirî bikin. Em mesele spas dikin ji ber ku bu mezelleke em kanû bu hêza Sûriya Demokratîk wekî mezella wê siyasî temsîl bike. Em wê spas dikin bîrayîna a sala dehan da û em hîvî dikin ku wê diva pêvajoya hene da jî wê meselê dikare be dîsa diharî siyasî da li ser asta tevayî Sûriyê da dîsa siyasetên û armancên hêza Sûriya Demokratîk temsîl bike. Careke din ez dîsa spasiya we hemiya dikim.